the last verse funda it, and he said to me, Son of man, can these bones live? So I answered, Oh Lord God, you know. Vala amehlo isilelele izibaba liphilile nguwe idalo ngekho ibe khona. Siyabonga ngalo ekseni bawo namandla ethetha ngalo phakathi kwabantwana bakho, ethetha ngalo kwisikolo sonke ngegama likaYesu. Amen. Senzile amazambalo ke then sithandaze. Amen. Lo mengaphambili komfundisi uNgqonge. Amen. Mfundisi uNgqonge, you can follow us on TikTok, on Facebook. We're preaching there. Amen. Kumfundisi kuPastor Ngqonge's ministry. Amen. Lamazwi sothetha ngawo apha siva ngoYezekile. Amen. Ithi iBhayibhile uYezekile wathi ekumoya wathathwa ngumoya kaThixo wayombeka entilini. And ithi iBhayibhile le ndawo abekwa kuyo ubekwa kwintili eyayizele ngamathambo. Amen. Uthi xa ethi ujonga ngapha lamathambo onke ayomile futhi engomanga nje ome kakhulu. iBhayibhile uthe ojonga lo simo, but ke ngoba ndifuna sibambe lento, uThixo uyakwazi ukuthatha akubeke kwimeko ehopeless. uThixo uyakwazi ukuthatha akubeke kwimeko apho unozibuza umbuzo ba why me Lord? Utheni mina ndibekwe kwesimo? Why abanye bephila kwizimo ezithile? Ndifuna sibambe uverse number 1 ithi ngumoya kaThixo owathatha uYezekile noYezekile ekumoya wambeka entilini yamathambo ome kakhulu. iBhayibhile wamdlulisa wamjikelezisa embukisa imeko yamathambo. AyingoSathana lo wenza lento, but nguThixo wamjikelezisa kwisimo esijongeke kuba asinoncedakala. Wamjikelezisa kwisimo othi nawe osijonga ubone ba awakho amandla ayaphela, but uThixo sezulwini wafika wamfaka kuloo meko injalo. Ithi iverse elandelayo uverse number 3 ithi wabuza uThixo kuYezekile wathi lamathambo la angaphila naye. Sibanga sikaThixo nami ndingaqaqwa ndijongene nemeko engenokwazi uyinceda, ndijongene nesimo esingithatha singibeke phansi, ndijongene nesimo esingithatha singifake kwi-drugs, ndijongene nesimo entojonga ubomba bephalana uThixo ophendulayo abuza apha kum uba le meko ingatshintsha. Ndiyayithanda impendulo kaYezekile. Yavele laa ndoda yathi kwazi wena. Amen. Ndizothini kwesi sikolo ekuseni? Ndizothi andiyazi imeko yamathambo ojongene nawo. Abanye bakwi-drugs, abanye bakutywala, abanye baphila impilo abangayithandiyo ngamathambo ojongene nawo. Abanye yimeko esekhaya, mhlawumbi umtshato abazali uyaphela, mhlawumbi akho nto ekhaya, mhlawumbi izinto azihlangane ekhaya. Njengoba silapha imeko esifani, abanye baphuma kumakhaya abhetere. Yiyo loo nto xa kufika umthandazo bahleka abanye, ungasifanisi nabo ngoba eyakho imeko ingangafani nabo. You need God in your life. You need God. Amen. Bana bakasiwa umthandazo ubone ba umthandazo bahoyanga bahleka, abanye benza ijoke ubone lanto kuhlekisa ngalento kungoba akasibona isidingo somthandazo ngoba uthatha ufundile kuyaphangela uma ufundile, uma kasifundile gcwele imoto eyadini wena ungasifanisi nabo bantu. Eyakho situation ayidingi imfundo yabazali bakho, idinga abazali bakho abangafundanga ukuze wena uNkulunkulu afake into zakhe akhuphule wena utshintshe ikhaya lakho. Ngeke uphumelele without prayer. Awungasifanisi nabo. Udinga uJehova wasemandulo, udinga intsimbi ehlezi intsimbi. Really need God in your life. Amen. Uzahala umuntu ongaziya basuka khona, akayazi nalapha yakhona. Umuntu oyaziyo apha yakhona kuba nemiceli imingeni, kunendonga ekokweni ezimileyo, kunamathamba amileyo kokweni ome kakhulu. Wahlulakala ubrother wakho akanceda, isimo sakho kongahlulakala usister wakho. Kodwa ekuseni ndizokuxelela kunendoda egama linguYesu eyakhe yafakwa engcwabeni yafa, on the third day yavuka.
nawe namhlanje kwisimo sakho ebesincane ngabazali sancane ngabantu bakunothixo sezulwini who can change your situation, who can change your story. Aninandaba bangapha abathakathayo kodwa mawubambene nosomandla iminyaka ibivalekile iyavuleka. Manithethe lento. Not wonke umuntu otshaya insango nepilisi uyayenjoya la nto. Zochallenge abantu. Not wonke ungamuntu okwi drugs, ungamuntu ethanda utshwala kwi-agent kuyo. Not wonke umuntu yethu. Zokuxela imkhono umngcunyaza amuvala. Khona umngcunya ngaphakathi ongabonwa ngothishala. Ongabonwa nayiforum. Ongabonwa nakabazali uzamuvala. Ngoba ngenkathi uya kwi-drugs uzamu escape ubalekela ithuba ubalekela imicela imingeni kodwa ngizoxela namhlanje unoNkulunkulu osezulwini noma abantu bancamile nawe asincama mhlawumbe usiphuma uthi wajonga uthi akhona ibheteri nokwenzeka empilweni yakho kodwa ngizokuxelela namhlanje kunothixo otshintsha isimo kunothixo otshintsha intombi kunothixo otshintsha umfana. God in heaven. Masithethe into ethi yonke indlela ngiyabona kwabaqala igesi kakushiyela uba njengoba uthixo wamhlanje ukuthi ngihlele isigesi ushwaza kuphela isigesi namhlanje ngoba baba lento ithi yonke indlela owenza ngayo ngoku yeba usengumuntu omsha usele 2K yonke indlela oyenza ngayo uhlobo badlula ngayo abantu abadala nabazali bakho nothisha nawe usezoba ngumzali uzoyiva la pain umzali kane wane sithi buya uhlamba izitsha uthi usezoba nomntana nawe ube ngumzali you will feel that pain nikhona abantu abatsha yonke into ezayo noba kuthiwa umandelwe izinto abantu abayikhona lento eziyeni ngaboni ngasestyleni yoba umuntu obathanda notata abadala abatshadileyo because ufuna imali zokuxela into ezingaxelwayo la lanto ngenye imini nawe usezoba ngunkosikazi womuntu lanto yenziwe kuunkosikazi womuntu yonke indlela ophila ngayo investor kwi-future yakho. The way you behave now awuhlonipha othishala nabazali ungoba nawe ngenye imini uzokwazi ukuhlonitshwa. Sothandaza andisazi isimo sakho nje basilapha mhlawumbe abanye bathe bakujaja bacula izimistakes zakho bathi abakuncedi. Abantu abaninzi baqala ngengxaki zakho baqala ngezinto ezimbi ozenzileyo akekho okuqalela ngesolution. Namhlanje sizokunika isolution ndithi libala ngako konke ithi iBhayibhile ububane kuThristu uba sisidalwa esitsha. Nendaba noba kwa5 wazwanga ntoni noma wazwanga ngendlela ezimbi I don't care uba ubamba uYesu zonke izinto zihlanjwa ngegazi. Abantu basheke babambe ifayile ezindala kanti uNkulunkulu uqala into entsha empilweni yakho. I believe this morning andinandaba noma abantu bathini but God can change your life if you can open your heart. He can surely change your life. Ngithetha ngantenge bendibuka le TV ngithanda into endibone ebomini bami. uNkulunkulu uyamtshintsha umuntu. Sebesimile abangefunga bathi umuntu akabana ngekathintshe kodwa uNkulunkulu osezulwini akadlula emntwini phambi kwabakutshintshe akadlula emntwini phambi kwabakuphakamise. Funa inhliziyo yakho iza nje kunjalo noba sinqombela God can change you. Nithandiwe kwesisikole namhlanje kana noba usuka kumele njani ukhanye njani kodwa siluxele lento ethandiwe. Ngale mina namhlanje ungayiwaste kubantu abangazozisa kuthiwa nto ivele bangazuba nanto nagalelo ebomini bakho. Don't waste your life. Ungenza i-decision oze kubangela usole the rest of your life. Live impilo ekholisa uNkulunkulu. Ngiyathandaza falamelo labeli banzi ngqongqoshe wezulu ukuphila close your eyes. I want to pray. Labeli banzi ngqongqoshe ukuphila kwami
Oh, so manje sekhona. Yanoma ngiyazi lento yenzeke enhlizweni yakho. Nothishala babethi inyama bafikelele apho konakele khona. Behavior yakho ayikho right. Now uyithandi le ndlela uphila ngayo. But I want to pray with you. I know very well. Now uyazazi ukuthi le mpilo le ayompilo oyifunayo. I want to pray with you. Kala benibanzi. Moya oyinwe. Ngongqoshe. Ukuphila kwami somani. Yabona namhlanje ngizolanda ababanjwa zidrugs. Ngizolanda ababanjwa ipilisi. Ngizobanja ngabane khaleka abanye bachiko miss bakhutha ngumoya wexesha kodwa kunothixo ophilayo who can change your life. I want to pray with you mntanam. Uba uthi mfundisi ndohlulakele. Ngiyinhluphe eklasini, ngiyinhluphe esikoleni, ngiyinhluphe ekhaya. Umzali uthetha dalile inyembezi. Nama ndiyazi kunento engiqhubela kule ndlela. I want to change. Ngaphambi Sunday I want to pray with you. Only those who are serious want to change. Oh, so man. Ukuphila kwami. Very soft. Kalaba libanzi. Ngongqoshe wezulu. Ukuphila kwami. Amzala zakho uthatha uYesu. Andikunika into ephathekayo. Andikunika inkonzo kodwa ndikunika uYesu. Cela uziphakamise notishela babone uthatha decision. Phakamise kakhulu phezulu. Cela ulandele emva kwalomthandazo uthi Nkosi Yesu. Namhlanje ngilivile izwi lakho. Lithetha nawe. Tshintsha impilo yakho. Tshintsha ubomi bakho. Namhlanje thatha indlela zakho. Sathana ngiyadivorce nendlela zakho nento zakho. Namhlanje thatha uYesu. Namhlanje ngisindisiwe. Ngiyathandaza. Enkosi moyingcwele, Nkosi Thixo wethu othandekayo. Dumo lonke sikuyisela kuwe imbeko ifanele. Sikelele isikolo ke Thixo wethu oyingcwele. We pray ngotitshala bonke. We pray ngabafundi bonke. Ugcobo lwakho kwesikolo sonke onke amadimoni ebenhlaliwe simelana nawo khanye ngomlilo sisikolo sonke egameni lika Jesu 30 unit phakathi kotishana 30 ubunye sebenziswano egameni lika Jesu. Siyathandaza nangoprincipal wesikolo mnikeze ubulumko bawona manje ukukhokhela isikolo ukukhokhela otishana mnikeze ubulumko uNkulunkulu wethu oyingcwele. Bless them and pray also nangeparents zabo uNkulunkulu abafundi besikolo abazali Nkosi we pray nangabo egameni kaJesu. Abanye banezimo ezifuna bakhwithe kodwa we pray banikeze amandla somandla egameni kaJesu bomeleze qinisa Nkosi themba empilweni zabo ngegama likaJesu. Shall you use Jesus' hand in Jesus' name? Amen. Thank you.